Piringa o te waiwanga. Ake tonu e whakawhetai anu mātou ki a koe Mō ngā mea katoa. Ahakwa iti ahakwa rai ahakwa te aha e. Ka whakawhetai tonu ki a koe te mātua. E whakawhetai atu lana mātou ki a koe o ngā mea katoa. Ahakwa te aha, ahakwa iti ahakwa rai ahakwa te aha e. Ka whakawhetai tonu ki a koe te mātua. Ki a koe te mātua. Te whanu me tukaki i ngā riohara ki te atua ki iho te matu kore. Ki mana ki a tātou me tēnei wahanga o te rānei me mihi anō ki a tātou te whanu. Mai hau me hori kei konei mō tēnei ko Te Haora Harikoa. Hariana te ngākau mō tēnei rā hau, no reira kia nui tonu ngā whakawhetai atu ki te rongarawa mō tēnei rā hau, e white mai ana te rā i roto te riu o mangamuka i tēnei rā. E mahana ana te ngākau, ko piki ake te wairua, paitaku moi i nā pō, paito moi, e te tuaga? Tēnā paitaku moi i arahu i tata tūnei te rima kraka, ai te wā pauri engari me noho no pukua hau, me noho wahangua hau, me whakaro ka tuku mihi ki ngā mea katoa o te rāhau. He mea nui te rani. He mea nui te rā hakoa, i tērā wiki i kororo māua, kororo tāua, e te tuakana e pānaki tēnei mea ko te māturanga me te maramatanga ni. Koia noa, ko te pō me te pauritanga ni, koia ke te heake, te opposite, ko te pauritanga, ko te pō. Hare te mea, kia pauri te tangata, nā te pō. Tika marika, kia marama, kia puta tātu ki tā marama, ne. Ko he wā pauri, wā pō, i roto whakaaro ko tino muti marika te aotanga e pāna ki te rā i mua, me whakaaro e ahanga mea pai mua i a ahu, mo te rā e haere mai ana, ne. He mea nui tērā, ne. No reira, ahako ngā pauritanga o te wā, me whai tonu tātou i te māramatanga ne. Kia puta atu tātou i te pō, i te pauritanga, kia whai māramatanga tātou i roto o tātou rā, kia hikina te wairua, hikina te ngākau, kia tai ai tātou, te whai atu i ngā āhutanga pai mo tātou ne. Teke marika, he wai taun hori ata e wai te pai mo tāua? Whakaaro tāua, he ate tahi wai ata pai mo tāua i te ata nei. Pai mina ko kite atu i mā koutou e tuku mai mā te pukamata, he ate tahi wai ata pai, tēnā pē mā māua ko Cyril e wai ata, te wai ata hihi ana koe, no reira. Me whakamahi koutou e hono mai ana mā te pukamata, tuku mai ki o whakaaro, ki tō whakaaro, hea te tahi waiata pai, kia waiata tahi tātou katoa. Haro ko māua ko Cyril and Hori, engari, he mea nui tērā, he mea pai kia mōhi o māua, au kei te kāinga anō koutou e waiata ana. Tēnā, Kit. Thank you for joining Hori Live today, and we're going to be hooking up to speak with our Tune Raid around 9:30, a special day, and Sophia joining us today. We thought we'd play some Māori national anthems, Hori. I know that there's right that our whānau can sing along to that. We love to sing, and it's some of those old numbers that that are really good, that bring back memories, but also that our whanaunga can join in, eh? So. Ai, pono marika, no reire, ko tuhi koe he rārangi ingoa o enei o ngā waiata o. Ai, he maha ngā waiata, ka mohi o tātou ki ero ngā momo waiata pā mai me ngā waiata i puta mai i te pakanga, i ngā pakanga o te ao.
Aue hoki mō ngā aotanga o te pakanga I tēnei wā, a hoi anō. Waiho rātu kia rātu, kia kaha mātu, kia kaha tātu, te whai atu I ngā āhutanga, kia piki ake te wairua me te ngākau. Tēnā pia me hoki tau ki tō tāua waiata, theme song pia. Pēhea tēnā. Ka pai. Harikoa, harikoa, ke roto I te whatu manawa. Harikoa, harikoa, ke roto I te whatu manawa. E harikoa nā te mea kei konei ahau. I tēnei ao e hui nei. Te ao e huri huri, e harikoa nā te mea kei konei tātou. E kore ai, e ngaro, harikoa, harikoa, kei roto I te whatu manawa. Happy joy, happy joy, here within our hearts. E harikoa nā te mea kei konei ahau. I tēnei ao e hui nei. Te ao e huri huri, e harikoa nā te mea kei konei tātou. E kore ai, e ngaro, harikoa, harikoa, kei roto I te whatu manawa. Kei roto I te whatu manawa. Kei roto I te whatu manawa. Puritia kia mau ake tonu. Ai puritia kia mau ki ngā āhutanga kia puta mai te hari me te koa. Mai I tō ngākau, mai I tō whatu manawa, ko ngā āhutanga o waho, kia utunu tātou ki te hari me te koa o roto. Ai, ka pai me te waita puritia. Puritia, puritia, mau te waiate. Te waiata pai tēnei. Nā te whanaunga Sunny Abraham no Ngāti Kuri. Puritia e tauira o te iwi. Whakarongo ki ngā kupu tuku iho. Kia kōrera taua e tū. Moke I tēnei a huri ki a mau. Tore ora ngā tira. E ngaro tonu atu ki te pō. Kauara e porofu o whenua. Puritia hei tauira mo te iwi. Kauara e hoki ki o kainga ka noho. Kua horahi ana kupapa. Kua watea te ara kia haute rangatira ki a mau. Ki tore o rangatira. E ngaro tonu atu ki te pō. Kauara e porofu o whenua. Puritia hei tauira mo te iwi. Puritia hei tauira mo te iwi.
Pupuritia hei tauira mo te iwi. Whakarongo mai toru wha. Whakarongo mai e hoa mai. Titiro mai e hoa mai. Kōrero mai e hoa mai. Te huarahi mo tātou te iwi Māori. Ki te hapa e ngā mahi anga tupuna. Ko te reo pōwhiri tēnei e karanga nei. Ki ngā iwi o te tai tokerau. Ki ngā hau e whai whakarongo mai nā ki e nei mihi. Mauria mai o koutou aroha. Whakarongo mai e hoa mai. Titiro mai e hoa mai. Kōrero mai e hoa mai. E huarahi mo tātou te iwi Māori. Ki te hapa e ngā mahi anga tupuna. Ko te reo aroha tēnei e karanga nei. Ki ngā iwi o te tai tokerau. Ki ngā hau e whai whakarongo mai nā ki e nei mihi. Mauria mai o koutou aroha. Mauria mai o koutou aroha. Mauria mai o koutou aroha. Ai, ka nui te aroha I roto I te whare I te rā nei. Anō hoki I roto I o koutou whare, ka mohia ka rongo I te aroha puta mai ana I o koutou katoa, mai I te ngāka, mai I te whatumanua, I tēnei o ngā rā, tēnei te rā tua aha o mahi, o tino horohaere ana te paunga o tēnei tau. Is it the 4th of March, the 5th of March, tēnei rā? Cyril, hea te rā? 5th. Yeah, ai. Ko te rā tuaremo o maihi. I think ko te rā tua ono o maihi, ko tera te huri tau o tō tau atui ni. Tika marika. He wai te kei kone te whānau Cat Stevens peace train. Muri tēnā me hoka mātu ki. He wai te pai mai I muri. Kia Reiwin. Ai, ki tau mai te rangi mairi ki wāngi ni a tātou. Yeah, kia ora whānau. Yeah. Kia ora those tune in. Ooh, hang on. Here we go. Yeah. Kia ora whānau. Yeah, kia ora to all our whānau tuned in today. Morning from CCM. Kia ora CCM. Oh, nice. Oh, nice. Kia ora kia koe. Kia ora koutinga tiri whananga. Oh, hang on. I'll turn that off. Yeah, there you go. Okay, Auntie Livey's heading our way, in our direction soon. Yep, coming over. And we've got a special coop-up happening this morning, whānau. And we're going to be hooking up with Sissy Ray as well, who's at home right now. And a special coop-up harikoa with our total whānau today. Ai, ngā mihi nui kia koe e kui. Nohana koe ki roto o te aroa. Ngā mihi nui kia koe anō hoki ki tō whānau katoa ki ngā tamariki ki ngā mokopuna. Kia koe Emily, ka nui te mihi kia koe. E prakti ana hau kia titirau ki te kamera. Kia koreo titiro whakararo, aue. Hoi anō. He wānoa, he rere hoki anō tēnei mea ne, ko te live stream. Ai, ko te live stream. Koia ki te auha ne, ka hakamā ki te camera, hoi anō. Koia ki te korura no kia patua tero ngā taniwha te hakamā ne. Tika marika. Anyway, a big kia ora to all our whanunga. Wherever you may be, hey, we're proud to live stream here. It's the Total Core Whānau Friday today. And we've got a special kaupapa coming up. Shane just queuing us in for the kaupapa. Yeah, Shane? Yeah, he's coming in, of course. He does all the work that no one sees, all our technical work. And we've got a special kaupapa where we're heading out to talk to our tūhine
Ray? Oh, Yeah. che. Hang on. Where is it? Hang on. Coming up. Okay. Yeah. True. Yeah, ngā mihi nui kia koutou. Hako kei a koe I hono mai ana I te atanei. Sorry, what's that? Yeah, good to have you with us this morning. Good to be with you too. Yeah, we went to a tangi last week and met some whanaunga from Wellington and they said, we watch you fellas, we hook in with you fellas every Friday. So, pai te rongo ki tērā ngā whanaunga noho tawhiti atu ana I te kāinga, e taia ana te hono mai kia tautoko nei, kia ronga no te wairua o te kāinga, hari ana te ngā. Okay, hang on. Okay, whānau, we're going to special kia ora we're heading up to, hang on, Shane? Yeah, all good there, Shane? Ka piki ake I te poke, she's there. Puta atu I te huarahi matua nei. Okay, whānau, Auntie Livey's, come around, haere mai ki konei. Auntie Livey, here's a microphone for you. And a camera. Yeah, come on, yeah. Oh, haere mai ki konei. Okay, chair, kia ora Ray. Kia ora Ray. Oh, ki hai koe mea mai. Ki hai koe mea mai ko te rāhuri tautau I nā nahi. Yeah. Oh, where is it? Hoi Okay. Yeah, here's the, yeah. Yeah, we're showing you a cake, A G, Shane? got a G? Yeah, G? a cake set, yeah. A G taringi? He taringi G? Oh, pet. Hari huri tau kia koe, hari huri tau kia koe, hari huri tau kia rei rei. Hari huri tau kia koe, ngā whānau kia koe, ngā whānau kia koe, ngā whānau kia rei rei, ngā whānau kia koe. Hari, kuri tau. Kua tai ki tōra whānau hari, kuri tau. Kei kone mata ki te whakanui tōra. He mihi aroha ki a koe. He mihi aroha ki a koe. He mihi aroha. Hari tau kia koe Raywin. Oh, bit tōmuri. Yeah, that's already because she didn't tell anyone when her birthday was, and well, you know, by the time we found out, it was a bit day late, and she's away today. So we thought we'd just jump on and do a livey and do a happy birthday. You know how we do it on a live stream, and she didn't even know this was happening. Probably had a bit of a whakaaro about it, eh, Ray? Yeah, sort of like fell out of bed. Kia ora whānau. Holy hika. Tahua Ray, Thank you very much. rongo I tō Can we reo. hear Shane? Yeah, it's on the, it's up there, right? Yeah, it's all up. Yeah, okay. Yeah, okay. Oh, yeah. Kia ora. Kia ora, Ray. Huri tau kia koe, Ray. Thank you, whānau. Thank you for that. Bit of self-affliction, so I'm at home having to work. But also, I'd like to acknowledge some of the people that have also got a day on my day, like one of our great good friends to all of us at Tautoko, Haraina Marsden. I also always remember her as she passed on the 3rd too. So, you know, she was a great lady, and I like to have a little oki for her on the day. Also, to Henere, harihori tau for today, Hen, to Jenny Barber yesterday, to the whānau, thank you very much for the love and that, and always great to work with everybody at work. Yeah, sorry I can't be there today. Kia ora, Ray. Ka pai, tēnā koe te tuene. Well, whānau, celebrating a special day, a special lady who's been with us for about 30 years, 25, 30 years. And she's the one who, when we all get a bit slack, Auntie Livey, she's the one who keeps us on track. Yeah. Yeah. Yeah, I'm the lucky one. Yeah, totally. But yeah, so I'll drop a piece of cake off for you on my way past your driveway this afternoon.
And these guys won't even be here to eat it, so don't touch nut jokes. So happy birthday, Ray, from us here at Tautoko. And I sat outside the Foursquare for like a half an hour to wait for this cake. Took me all of 2 minutes to make for you, just saying. Take me all of 2 minutes to come and have a piece too. Yes, absolutely. Okay, kia ora whānau. Okay, Joyce Ray, ka pai. Kia ora. Kia ora, Ray. Okay, whānau. Oh, thanks, Sophia. What a good whakaro. Tino pai te whakaro o Sophia, Auntie Livey. She's with us, whānau, at 12 to 3, and she's got some beautiful liveys happening today. Like we do, it's Whānau Friday today. Te Haora Harikoa tēnei. Hori, myself, Heather, and Auntie Livey's with us. We've got some of the whites that you love to sing. Auntie Livey's, come on. Hoki mai. What's some song that? What's some white that you love to sing? Okay, your request. Your request. My request? Oh, Raven, Ray. Or Ray should I have don't told us know. his song. What's his favourite song, Raven? You can't ask me what my, like, you know, one of my faves waiata, because like I'm that person that has many favourites. Okay. So I feel like you should pick a song, and then if I know, I'll sing along. Oh, true. Me and Heather. Okay, what's a waiata? What's a tino waiata no te kānganei? Oh, hoki. Ngā pua wai o ngā pui. Oh, well, okay, yeah, okay, let's do that one. Yeah, ka pai. Ngā pua wai o ngā pui. Whakarongo mai. Whakarongo mai ki te reo e tangi nei. E ringi hea mai ana, mai aku ka mo, ngā roi mata e. Whiti mai te rā, ngaro ana te mamai, ngaro noa te pauri, kaua e mauriri. Anea no hera. Maranga mai e te iwi, o ngā hapu o ngā puhi, ki ama, ki aku, ki apu puri ai, ki ngā akoranga nui. Takahia te ao, ka kitea te iwi, e tu tangata mai tātou, ngā uri o rātou, wa mene ki te pō. Tēnei te mihi ki ngā kaiawhina e, ki ngā whaianga matua, neira ko ngā hua, e puawai ana mai. Maranga mai e te iwi, o ngā hapu o ngā puhi, ki ama, ki apu, ki apu, puri ai, ki ngā Maranga, ara ake. Ia, hea hati, maranga mai.
Ara ake, hea te ngā kupu, māranga. Wakey, wakey. E ara e mara? Wakey, wakey. E ara e mara? E mara, e ara. Wakey. Ai, maranga mai. Maranga mai ki ngā āhutanga pai. Oroto i tēnei o tātou. Tika. Me te mea hoki ka tiro tātou ki te tātou taiao, you know, always looking out into our taiao, our environment and taking all the goodness that it has to provide for us every day. Hakua te ua, te pupuhi kaha o tāwhiri mātia ngā āhuatanga katoa. He miharo he a tāua. Pono. Tāhua hoki, a tāhua. Maranga ake i te ata, ka titiro ki waho i te wini. Che. Ki tātou te whenua, te rangi. Che, heke ana te ua. Nā. Engari, he miharo tonu. Engari, aua ngā ata pera, you know, ka heke ka ha mai te ua, and it's like, he ana te he hoki ki te moi. Hoki ki te moi ngā mātaki Netflix rānei, aua āhuatanga katoa. Tēnā koe, Roberta, ngā mihi nui from Aria, love those little emojis. Keiti, morena Keiti. Morena. Kowai ate tēnā, Mary Markena. Kia ore, kia ore. Over Noz, kia ora. Kia ora whanau. Miharo. Ngā mihi nui kia koutou e taia ana koutou te hoki mai ki te kāinga. Hari ana, tēnā kau? Tika. Yeah. Lorraine Herewini, morena, whanau. Big kia ora to Huri huri tau for Raymond. Okay, what about whānau you've got over the seas there, Sophia? Whānau that you've got over there in Oz? You know, I've got one of my dad's big brothers over in Newcastle at the moment. I feel like half my whānau's in Aussie, just scattered around Ahitereiria. Yes, I'm getting the put it closer. They've been there for long enough. Yeah. And also I just saw the other day some of our not my Wikaita whānau, but some of the Wikaita girls came home back to Hokianga and reunited with their mama and their papa and their sissies and their whānau here in Hokianga. So that's pretty cool, that we get to see those wonderful te ngā rongo pai me ki, the beautiful, wonderful and beautiful stories. This is one of the chocolate. Let's just show them what our chocolate is today. Ferrero Rocher whānau. Ferrero Rocher. Yes, there we go. Can you see that? Yeah. Featuring my pretty nails. And tēnei, I whiwhi nei ahau I tēnei, engari, I hara mai te iramutu nei, I kite e whāwhā I tēnei, whakaro, me kai au, me hoa te ki aia rānei, me kai au, ka ronga au te reke engari, me nei. Fū, tō miharo. Happy chappy I te ahita nei. Ki te koe aia, tana piwari hoki. But yeah, it's awesome to see some of our whānau who have planned on 2.5 years or so on coming home for a little bit, and now they have the opportunity to do that without having to MRIQ. Yeah, it's been a long wait, and I know that a lot of our whānau have been hanging home to come home, and we've actually been waiting for a long time for our whānau to come home as well, so you know. Engari rātou koreno ko werohia me IQ tonu rāt, or IQ, hea te kupu, MIQ. MIQ. Oh my gosh. Iaua. Kia ora koe the way there, I'm sure we're all over. Taua kupu. We're all over this COVID and all the bloody implications, aren't we? Yeah, absolutely. Oh my goodness. Absolutely. We're having this conversation the other day because we've got an event tomorrow, ne? Okay. Ki Waipapa. And someone was mocking me actually for the fact that there is quite a few cases over in Kirikiri. Mind you, there's quite a few cases here in Hokianga, so whoever, make sure you're staying safe out there, whānau, and recovering well. Yeah, engari, te katamato, thinking, actually, can we run this event in the times, in the now? And I was like, actually, because of the processes that we've put into place, that hell yeah, we can make it happen. Definitely. People allowed to hug each other. Well, you hug your mete at your own risk. I'm not going to lock you up or anything like that, or police that situation. A lot of people are hanging out for hugs. Oh, absolutely. Yeah. Absolutely. But yeah. Yeah, and I've experienced firsthand whānau who've had it in the last few days, and it's taken about 4 days to get over it. Yeah. And I've had some live reports from them. They go down with a flu-type symptom.
a sore body, headache. Yeah, It's taken 3 or 4 days, and they're coming out of it now. So Bit like the flu, I'm so pleased about that, that it is happening that way, and whānau are recovering. There are obviously whānau who maybe don't want to tell the world it's happened to them. Yeah. But, it's about keeping ourselves safe and the support we give each other. Absolutely. Giving them a call. If there's Absolutely. kai they need to get from the shop and they want to be isolated, well, go and get the kai for them. All those little things that are really important. Definitely. And if the reality really kicks in now, because I mean we have been waiting for this moment, and now there's thousands of people have got it in Aotearoa, so it really is time to kick in and awhi each other. But we all know that, this time of the year, the change of season, absolutely. flus and, all kinds of bugs come out at the change of season. From summer into autumn and from winter into springtime. Yeah, definitely. So I mean, it's quite a standard kind of thing that we're used to. People come down with kind of flus and all that sort of thing, but you never hear about the flu anymore. Well, it's almost like the COVID's become the flu and the flu becomes COVID. It's hard to distinguish that, but I think the important thing, whatever it is, that we take those precautions, Yep. And I was speaking with Tohe Ashby this morning, and they've made up a whole of rongoa. Beautiful, yes. Kumaraho, they're using eucalyptus honey, Yep. And a whole lot of other things mixing in our traditional Māori ronga with some of the ronga from overseas. And they've made a whole big batches. They're going to give them out to the families for this time of the year, because this is the time, as Hori said, the change of the season where people get the mare and all those things. Yep, So all of those things. I think it's about being prepared for those as well. And, and our communities, I mean, it was once a part of Mangataipa was a place where rongo came from. Our aunts, they made it all the time, they gave it out. And we need to really kick back into some of those more traditional practices rather than depending on going to the doctor for a pill. And saying that, I've been following one of my own whanaunga, Lorinda Pereira, also known as Birdie back home. And I've been watching her journey, and her and her husband have COVID, and they've their approach to it is the natural, ngā rongoa Māori. They're unvaxxed as well. So they're going all natural. They've got kumarahau, everything that they are consuming are rongoa Māori. So none of the, whatever in a tablet or, all of those kind of Western medicines me ki. So it's been great seeing her insights, her daily, what they're feeling, the aches, the body aches, the headaches, don't have such a headache today, but yesterday was wow, and the body aches too. So it's really awesome to see some of our whānau sharing their journey back to recovery, which is great. But then also there is also the flip side, the negative of how you are recovering, but then also social media. Social media has been in if that makes sense. Watching some of our socialites like Media Flavel, who's been getting some real interesting messages and negative comments, I guess, around her having COVID. But just that whole whakaaro, te aroha ki tētahi, and instead of putting our whānau down or each other down, to uplift and support them in that way. And however that is. I think it's really important that we're not fearful, Yeah, absolutely. I think there's been a lot of fear, and people have been shutting themselves away because they're fearful of going out of their house, even just stepping outside the door. So, we've got to move beyond the fear and build our confidence in knowing that, we have rongoa, we have rongoa that have been used for a long time that can help us to build ourselves up. Yeah, and I think too, going back to our first lockdown we had, and I was having the kaumata kuia kōrero with some of our ngāpui kaumata kuia, and it was hoki ana ki ngā ao nehe, going back to those good old days where their parents had taught them, or their great-parents, or, those akoranga that had passed down the generations on how to be resilient and how to be ora without having to go te ao Pākehā, if that makes sense. Yeah. And te tau ngā kōrero mai rāno, kia kaha, kia utonu te tika me te pono. Ai, kia ora. And etahi wai, you don't know what's the tika and what's the pono. Well, mai te hedengaro, mai te wairua, mai te tinana, ne? Ai. And I think too, when we're trying to establish what tika and teka is, it's that mohiotanga that you have that feeling and, that ahua inside you. Thing, Yeah, absolutely. That that it's tika or it's teka rānei, ka mohio marika koe. And that's our rangatiratanga. Absolutely. That we have a right to determine for ourselves
what is right for ourselves. Eh? Yeah, definitely. So tuning back into oneself, eh? Absolutely. I say seeing the God in you, seeing I like that. seeing the atua in you, seeing those things in you, Yeah. rather than going out there and thinking that it's somewhere else, eh? Yeah, absolutely. Right. Yeah, I love to. My favourite rongo is going for a cocoa. Oh, yeah, I know. Every day, that's I me. Without fail, rain, hail or shine, that's me. Down a beautiful spot in the Omakura River where I cocoa and bathe. And I do those things. It's a rongoa. I get to have a bit of a bliss, talk to the tupuna, talk to the wata, and all those things that are so much important for me and my oranga. Yeah. And that's so important for us to be tuning into those types of ahu of being, you know, being able to do those things and just being okay to do that. And I'm just going to put this out there. It might sound weird, like, you know, that just go swim, 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 but he oranga marika tēnā, you know, Tino. mo ngai Māori. Tino. And I think for non-Māori too, to give it a go and have that space for themselves to reflect or do whatever is going on in here, because when I know that my mind is racing 100 to the dozen, you know, and I kind of describe it as, you know, when you have a web page open, and then at the top of your web page has got all these tabs, a million tabs. Sometimes that's how my hinengaro was going, kadug, dug, you know. Yes. And sometimes it's great to just have those moments where you go for a cocoa, take in your taiao, because around us, he oranga marika tēnei, even being out here in Mangamuka, you know, there's not a lot of traffic. I mean, we are on the main drag, but compared to being in a township, you know, we've got it all here in front of us. Oh my gosh, Kaitaia, the streets of Kaitaia, you know, you've got to wait to get onto the main drag these days. I think a lot of people have come in and bought up houses in Kaitaia, so Kaitaia is becoming a bit, you know, kiri, a bit congested. Okay, he waitano. What's another waitano? Let's head out to the end now. Almost 7 minutes away from 10. 7 minutes from 10. So a couple of waitano get in before 10? Yeah, absolutely. Come on, Auntie Livey. I feel like Purianei would be a great waiata to see. Nice. You know, thinking about having those cocoa moments, and it's ko taua āhuatanga hoki e te pure, that purification of oneself. Ngā hau, it does the same oranga for you. Aye. So Purianei, I feel like it was the go e hoa ma. Purianei e te hau, Oroia e te rangua, whitia e te rā. Mahea a te ngā, Horaruraru. Makere ana ngā here, erere wairua erere ki ngā o te rangi, whitia e te rā. Mahea ake ngā poraruraru, makere ana ngā here, makere ana ngā here. Ai, makere ana ngā here, kia here kore tātou, me. He mea nui tērā, ki here kore tātou. Hea te whakapākea o te kupu here kore. Don't get married.
O he tino here tēnā. No, jokes. Tino here kore tēnā. Inge rapu tonu ana atu. No, we're not looking, whānau. We're not looking for an Uncle Ivy. He tāne tino pai. No, but so here, what? Here kore. You know, and I think too, just reflecting on one of my own whanaunga, he was tied to so many kaupapa, you know, being in an organisation. Being in an organisation and being tied to so many kaupapa. And then when the mandate came out, he was like, actually, he didn't want to be vaccinated. You know, that was his choice. And so he had all this time to do all of the things that he wanted to do. So, you know, he painga, he hua, marika, and like, you know, kua kitea te whitinga mai o te rā, I guess. Ai, so he here kore marika tēnā mōna ake. Here kore. Tika marika. Hāti ki haere au ki te dump shop I Tāmaki, I reira hau I te tahi wā. Haere au ki te rapu wini mō te tahi waku wini I Pakaru. And I reira, karea ki te hi wini, engari ki tau e tahi mea pai, ka haua te au I roto I te toa, I meinga mai te tangata. Ko weruhi, can you show us your Vax Pass? I thought, oh my gosh, no, I haven't got it. What's that? And so I couldn't put it, so I had to put everything back. And I went out and this song came to me and it was this, I'm a free man, I'm a free man, I'm a free man, yes I am. Here kore. I feel like you've sung that song a few times, so you must be feeling that freeness, I feel it. Feel it in my body. Yeah. And it's a freedom of the free will thing. Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah, but you know, free will to do the best we can, to be honourable as much as we can. Yeah. Yeah, and to be loving and kind and all these things. Absolutely. Yeah. And I think sometimes we reflect on some of the āhuatanga that have happened of late, just putting it out there, like the protests. You know, there's a lot of our whānau who went down there to take toko the kaupapa. Yeah. And then you got all the social media, all the media kind of spinning it, not spinning it, but spinning it. Yes. So it's always remembering for ourselves, reflecting to be that kind person, you know, and be... Because we're not apes or anything like that, you know. We're loving whānau. Yes. And just like every other whānau, we have dynamic, you know, hurricanes sometimes in our own whānau. Yes. So it's just remembering that whole āhuatanga o te whānau, whanaungatanga, manaaki, tiaki, all the tangas me ki. E tai wāinga, kare a roto become ngaru. Absolutely. The big ngaru, not just a kare a roto. Yeah, and like a real spiraling deep black hole. Hoi anō, te tumanako, hako kehea koe e hono mai ana I te ata nei, e noho hari ana, e noho koa ana koe, e hikina ake ana tō wairua, te rongo atu I a mātou, e pāho atu ana, ene kupu, kia koutou, ai kānui te mihi. Okay, he tō tātou wata, hakamutika. Oh, ka hoki anō tātou ki tō tātou waiata, hari kia kōnia. Okay. Hari harikoa, hari harikoa, kei roto I te whatu manawa. Hari harikoa, hari harikoa, kei roto I te whatu manawa. Ke harikoa nā te mea kei konei ahau, I tēnei ao e huri nei. Te ao e huri, E harikoa nā te mea kei konei tātou. e kore ai, E ngaro e hari harikoa, hari harikoa, kei roto I te whatu manawa. Happy, happy joy, happy, happy joy, here within our hearts, E harikoa nā te mea kei konei ahau, I tēnei ao e huri nei. te ao e huri, E harikoa nā te mea kei konei tātou. e kore ai, E ngaro e hari harikoa,
Hari Harikoa, kei roto I te whatu manawa. Kei roto I te whatu manawa. Kei roto I te whatu manawa. Puritia kia mau ake tonu. Ai, Mauri too. Mauri ora. Okay, kia ora whānau, our whānau live at the moment, and big haere from Hori, myself, from Auntie Lavies. and Auntie Lavies. Sissy Heather over there. Enjoy your day, and thanks for all of our whānau who have joined us today, wherever you may be. Don't do what Auntie Lavies would do. Oh, yeah, okay. What you gonna do? What don't I do? Nah, jokes. A hard case, all right. She's I up mean, to the come on, Harikoa. this is Te Haora Harikoa. Of course we've got to be hard case. Hey, and plus, I've been listening to Papa Cyril and Shane shows. Oh, what? Laughter, whānau, laughter. How many minutes of laughter equals, the weights? Yeah, an hour of laughter is half an hour of wrestle around doing weights. Well, boy, oh boy, I think we've been going for 2 hours, so I think we're good. Hang on, my fingernail's a little bit smaller than it was. A little bit. Ai, he rongo anu I te katakata ni. Tika mari. And I can see her lips are bigger. No, they're not. Oh, they're smaller. No. Tongutu. Oh, wow. Apparently, when you laugh, it activates the kidneys and the liver. When you laugh, can you feel it? Go. We'll all do it together. Go. Yeah, you can feel it, You can feel it down there, I think you two need to give, all three need to give laughter yoga a go. I've done it, and boy, Laughter you start yoga? like going, ha ha ha, next minute you're in fits of laughter. Oh, nice. Laughter yoga, I'm going to check that out. Yeah, do it. Okay, whānau. Haere rā. Have a great weekend. Bye. Take care. Bye. There's the ants in the food.